hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu radi lerem rati zote Thatar ni Seria Mizoram in Khanpuilo tura bial somthum pakwa Congress Party candidate tu te mingti chwa ani a vo in hian puan ani rin ani BJP thupwang tu pu MK kon chwan BJP Central Parliamentary Board thu chwa angin an party candidate tu te ming hi puan thwai an tumti asoi Chief Electoral Officer Madhup Vyastan Mizoram in Khanpui vote chiar hun son tu le tur lo chungchanga Election Commission atangin thu an ladong lo ati Prime Minister Narendra Modi chuan vo in hian biak po thena kaltlangin Global Maritime Indian Summit sangni somni pathum voi thumna atana nei tur hongdon Thatar ni Seria Mizoram in Khanpuilo tura bial somthum pakwa Congress Party candidate tu te mingti chwa ani a Congress Party candidate te ming hinimin Khan All India Congress Committee General Secretary Pukesi Venu Gopal chuan ati chwa ka Mizoram chunga bial somthum pakwa atana an candidate tu ti chwakin lunglei South bial bi ka an candidate tu ero an la ti chwak veri law ani Congress Party hian voina Mizoram bi ka an party candidate tu ti an puan zar an be sei thu kan correspondent suan soya lunglei South bial bi chu hemi huna hian ashana puan an be sei thu an soibok ani Nimin Khan Indian National Congress right to Rahul Gandhi chuan Aizawl lo thlengin aho hovin chan mariko na changa Raj Bhavan thlengkong anzo ani Congress Party ba ka mipui tam takin zuin zarkota Congress right to hlun pulel than hola pu in lo hmuakin kongtluanin mipui tam takin an lo changa mipui te thala puin kong laka mishang shang akoma akharna hun Raj Bhavan gate bula buat sai ani Rahul Gandhi chuan Mizo chalai tam takte na an nei lo thu le hei hian ri hlawlama chalai te pu anu klu ti mi thiam ten an shil thu asoya konga chian na sat thu te hei hian ram eile bar konga mason na satak ahong thu te asia thu soiboking Congress Party chuan mathlir thatak mason na tur tam tak aneya Mizoram chu akhai chwa kang ati Rahul Gandhi chuan India ram chimto Kanyakumari achanga martop Kashmir 10 km sangli don kya kalto thule anthu puiken ber chu rammi puite indung rwalna inza ton na le inpum khanna siamani thu asoya Aizawl kilometer ni chokal ma se anthu ran ken le antum chu angai reng ani ati Chief Electoral Officer Madhup Vyastan Mizoram in Khanpui vote siar hun son tur le tur lo chungchanga Election Commission atangin thu an ladong lauti asoi Nimin Khan Central Voimeshwar tu de chu in Khan CEO Officer anin koma Mizoram Assembly in Khan results siar hun chungchang le Tripura apem tuikuk vote chungchang de an soi hawa Central Voimeshwar tu de le Mizoram Assembly in Khan vote siar ni atana ruat December ni thum pathiani ani awanga Election Commission of India ECI ne na son tura tlongai pol shang MKHC MPF le political party ten an ngen na chungchang an soipuya CEO hian Mizoram achanga din lut zongzong andon khom chu hlom khatin ECI ya karmasa zir top ni Khan an thon to thu soya ahun son tur puin be se na an nei sang hle ani ati chuti rolin ECI changin thuthar an ladong lauti asoya heti lai hian pol shang ten in Khan vote siar hun son turangen ne hi ECI ya email mangin an thon hlom to bok ani CEO chuan Tripura an mani du thua pem tuikuk te chungchanga Mizoram electoral roll achanga paivek anni to awangin anni tan in Khan chungchanga engmar ra manna siam angai lo thu soibok MNF chalai te chuan Mizoram acha mek Indian National Congress right to Rahul Gandhi chuan api Indira Gandhi sarkar in zo fa te aboma wangin ngai damdil turin an phuti thu chwa siamin an soi Thuchwan Tarlan danin MNF chalai te chuan India sarkar anop na ata zofa ten zalen na fam kim nei tura zalen na answa lai khan pathia ne ramtan ti in namthin lungpu zongzong zai khata luangin an beiti an soya khati lai op tu le bo betlat tu kai shwai tu ber chu Prime Minister Indira Gandhi ni thu soyin akai shwana hnuaya Home Minister GL Nanda chuan zofa te chu Noi chimi vek poiti lavin asipai tam takte hnena thu pek chwa in crash dem ti in atir chwa kanen ti a khovela tu sarkar main an mani opna hnuaya mi te chunga an ti ngai lo jet fighter manga bomber vek turin an ron thon chwa ani ati thona manga kumsang hazakwa somruk paruk march ninga Khan Mizoram an bomber na sahle ti an soya khathil ti awang Khan zo fa ti thinlunga ala thi theilawani an ti a khathil thleng kha an ti lo top tur anti awangin voina zo fati ron mangai angalan tum atupar Rahul Gandhi chuan
ngai damdil ngei si anti thu an soi ani ar Mizoram runzin lai mek hian apile akai shwai Congress sarkar in zo fate an boma wang khan ngai damdil nge chul thu an soi ani MNF President Chief Minister Puzoram Thangan MNF Swanimin Khan MNF Party Office namru na thu soin nationalism to torot keng tu ani a MNF su tunge an ni ti central sarkar le ache vel ramten an sheto ani ati Puzoram Thanga chuan har sanakara sarkar chu MNF hian adol zo MMA MNF chu thei to pin mi in hum khum ma se a hum khum tu hi sabeng tung me ni ti anni ati a nam thin lung keng tu ti anni ti soin zirlai pol tan nam thin lung keng tu party atel chu chandwana chatak ani ati a MNF hian nam thuthlung chiang zirlai pol shwai tu aru zelani ati a Israel ten nam thuthlung anzui zelangin he nam party hian nam thuthlung anzui zela pathianin a thuthlung zui tu te ashwai zelani ati Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puanani BJP thupwang tu pu M ki kon chuan BJP Central Parliamentary Board thuchwa angin an party candidate tu te ming hi puan thwai an tum ti Akashvani Aizawl shila BJP Mizoram unit try tu te hian bial somli chu vek an tum thu an soina chungin candidate puan ani ma chuan thu chiang ala omri lawani ati BJP hian in thanlo om turatan pu Kiren Rijiju hi Mizoram vil turin an ruata Nagaland Deputy Chief Minister pu Y Patton BJP National Secretary chu ko in charge ni a ani hian Mizoram in khanchung changa an party unit an wap dona pu Kiren Rijiju chu Aizawl lo tlo tura ro manani lain ro kholna awangin a thulri ania thudon ani BJP State Unity and Election Management Committee chu an President pu Vanal Hmaka kai shwana hnuaya an din to a Speaker achanga tun hnaya banga BJP zomta pu lerin liana sailo chu ko chairman atan ruatani a Dr. BD Chakma MLA pu M Laiko MADC to CAM le puti zakunga MADC MDC to member ani a heba ka hian election manifesto duang tu tur committee chu tun hnaya BJP zomta Minister of State Louis Dr. K Beitswa ka ishwan hnuaya dinania member dang paruk anombok BJP Mizoram hian nimin khan thuchwa siamin BJP chuan sakhwa politics a khel ngai lova sakhwana politics manga mipuya thute darchin party chu Congress party ani anti a state in khan puido na piang mi puite hne dol politics an the dar chin chuan omzia ani tak tak to lo awangin thudik politics se development politics khelve mai turin an chati an soya Congress party chuan development politics soitur an shilawa sakho politics so chu mipuya zor tur an ne ani anti BJP chuan Congress party bezuin Mizoram an sarkar chunga skywalk buainate zo carbon chungchangte Bairabi Haidel project lottery scam zuzor chungchangte Mizoram hian an thilti an shelo emo anti ani chuan mipuiten an thengil lawani anti a tunlaya Israel le Palestine Hamas polte indona chungchanga Central Congress chuan Palestine te zo an tan chuan Congress party chu lemchang party an ni ti atilangani anti Prime Minister Narendra Modi chuan voin hian biak po thena kaltlangin Global Maritime Indian Summit sangni somni pathum voi thumna nei tur chu hongdona summit hi Mumbai ne ni dona ni thum chung a o ang Prime Minister chuan summit nei chung hian India Maritime Blueprint Economy Rong Arm Amrit Kal Vision sangni somdi pasri lungphu matlang zar dona Vision in na kentel cheng vaibet sing ni sang thum man hu lungphu ma phum don ba ka na tho na tur sang sang lungphum te a phum hal don ani President Draupadi Murmu chuan voin hian 69 National Film Awards New Delhi Ahman Puidona Award Shang Best Feature Film Best Actor Award Best Supporting Actress Award Best Wholesale Entertainment Award Baka Best Film on National Integration Award Thanswa de hena ahlando nani he huni Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur pon atel puidon ani Chanchinthar ti topma in atlang pui Khatharani Sari a Mizoram in Khanpuilo om Turabial somthum pakwa Congress Party candidate to ming ti chwa ani a voin hian puan ani rin ani BJP thupwang tu pu M ki kon chuan BJP Central Parliamentary Board thuchwa angin an party candidate to ming hi puan thwai an tumti asoi Chief Electoral Officer Madhu Vyastan Mizoram in Khanpui votes here hun son tur le tur lo chungchanga Election Commission changin thu an ladong lo ati Prime Minister Narendra Modi chuan voin hian biak po thena kaltangin Global Maritime Indian Summit sangni somni pathum
tum thum na nei tur chu a hong don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani